ببونەیە نێزبوونە حشتê ئادارê roja jinan a cîhanî bi dehan jinên kantona Cizîrê li bajarê Qamişlo li hev kombûn û xwarinên gelêrî amadekirin. Armanca jinan ew e ku çanda kevnar vejînin û cureyên xwarinên gelêrî her zindî bihêlin. Endama Komîteya Aboriya Kongra Star Foza Yusuf ku beşdarî şalakiya amadekirina xwarinên gelêrî bûye ji Rojava TV're axivî. تشنه وقت بيش كفنا شوبي ام بيجن ج ديروكا بافوكالا چاندك ما ام بيجن جاليه خوارنه ده جبوي وقت بي خوارنه كفن ايغو مثلا ام بيجن بابير ما وقت بيش اجداد ما تشي ذكرن براستي شي تشكي برولو بالكيش يعني تشكي جو مجاري كمين بيرنكي اف چالكي وقت بيش ام لدار دخين وقت جن شخوا وقت بيجي براسي ام تواي جني جهان بيروز دكن دوي روجي ده هروها انداما Komîteya Jin ya Meclîsa Malbatên Şehîdan Cîhan Gul jî got her jinek bi xwarinên herêma xwe ya navdar beşdarî çalakiyê bûye. ما مكتل شاكرين ونيس شاكر وقت بمجي بحر خصنا واضح هوالي ما قالك خوارناني بون هنكا قالك كتل كاني بون هنكا بهل اني بون هنكا برغلب سربعجانا شاكر برغلب قر سربعجانا شاكر بون عادات وتقاليد اما يبارينا هنكا مرقا شاكر بحر يقول وقت بجيج تيده يعني الجيج مثلا تشخورنا وينا بريد تيده اتيما الشهراندن حركة خوارنا خوي إما شوك بجار قامشلو الجمع يا سروبينه يا مثلا كتل كنيا برغلي أبا بعجانايه Tevger û rêxistinên jinanên herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê beriya çend rojan starta çalakiyên heştê adarê ragihandin û dê çalakî heta heştê mehê berdewam bikin.